Shubor nakaslem jong unong san hima. Nakadaw jong kajingja ki accident na Porsche ha kasurok ba National Highway u MLA ka Jowai constituency uba wailat miki shilla ha ka arpun rutrik unailar ulalum ya kajingelang bat ki he officer nagitna tre kam sarkar ba pher ban thir jingmut halor kilat kilinti banyale ban penduna ya kijingja accident u MLA ka Jowai uba wailat miki shilla ha ka arpun rutrik unailar ulalum da kajingelang banyekren yatai sani halor ka jingja jingeting khu kali ne ki accident ki bawanra omtang ya ka jingja jingpra ki kali henry ka ba khampang nut e kalong ka jingdu e no ya ki men sim brio la ban pen kan mau hang ni bahaka step up hoi tarik mentau benai kaladun ka jingja accident hajan surok ba National Highway 6 hajan kapung thalas ken West Jainti Hills District kabalawanra e ka jingdu no ya ki ar ki men sim brio kunthop u khlung u badang ars number we usamla hadien bakatrok kabakit klinka kalaban ia kamaruti iko hado bakanda julompor ya kajingelang lapelong ha hall ka high winds lakeside ha kajingwan yeshim benta da katanat DTO kitanat pulit traffic kitanat kakot kakya bat katanat PWD nalor kinong yelam bat kidkhot kinong kitkam jong kador bar mukhla pelun ha kajingelang layakren yakila jingeda pher ha kijaka kibalong khamdon kajingma ya kalet kawan jong ki kali motor kata banchna speed breaker banbo eki signboard kiba aijing tip yekinongnya ban long ki bahusiar bat ban penbiang ya kijaka ya kejat padba u MLA ha kajingelang ula banjur halor kajingdon kam ban trei lang jong ki tunat pher ban thawi kilat kilenti ban shingan kayat kayang ki patba lingba ka surok ba khamtam ki khna school hadin kajingelang u MLA ringkat ki he officer ka PWD bat ki pulit ula pelong kajing jurip ya ki ar li ki jaka ki ba khambun ki jingma kata ha lat mukhla bat mukundur kajaka ka ba khun bha bat kabala ban wanra kajingja hap kali na kapor shakapor dengan request yang saya sisir mau yang ada di gedung kami hai masuk di sisa spesial mo media hadin nang ta teki pun lagi rangpa kila request nang ta footpath nang ta ban alis man widening yang teki area nang ba it will be safe for pedestrian ban lek ban wan namar kuni nanti bisa thu ba ki bisa yang kam di gobli ki na school di bawah lek school nang ni satu balik tray balik it's very congested hi ka mut ko first di hadin wada dia accident jan kunung kong hi ko point of contact yo phi to ki pulit ka sao thu i ba to ki pulit to ki wa main ki wo dia chem temut kham cham le ki pulit to ki wo ko sao thu ya ki ne ba daw em kami ya ka FIR la di ya ka chung ke yang yong ka police department dan nei te daw ho nga ka jing siket ke te waduna ka awareness program dan negeliang yang ngale ile wachim mai gani sen jam dak tang upat ba yo tipki bon sen de jia ki accident tang bon sen tipki
แต่กำจริงtoว่ากันนี่เนี่ยเป็นเตาapply แต่ได้bahas nya to ไปพี่toกันนี่ก็mok ka jingerap te MK mi ka proper documentation MK mi ka dem mi ka process te nagaliang yang i le perchangi u pun kamu nong pun simplify ga kat wa ye wala te nga api le ki pai ba wa MK gi la de ja kam ga di ja nong kong hi ye ki u chim jingerap yang polis ki wa ne ba ki polis to ki wa da một cái tip ya cái cam để ye cái chim merap nem ta police pan nagaliang yang ile daw thulat nei ni wo appeal ya cái road safety committee wo le ko yang awareness program post ko pot nang pa ba yo tip ye cái jing yarap ku ye ku yo cái na lembaga na sorka ba ha tu ke sngi ngala ye how e phi cái clear picture mo ne ba kaman ka tele even ngala yo ki một different view we kana angkat kami jeng sang thu yang temot itu temot ang baik lose ang baik kamba lose control tu driver tedem nete mana poi cak mat itu temot tip perchang udong namo dem tede day din hit ba tu ka man bay kam tu ka man bay to ba ka ye kon den ba arsenal tede hit gigi dem tede saret ba we kon ba bay te ikon li klari on the spot dem nete te eman di kari ga bi ga iko wan nei tai liang tedem nete hap baik ban baik drong yo ka iko dem te emen ki kari ki alto mo artili ki alto ki wa em sejan situ ga wi darab dep ko nakmat khajak te ga win mo lumala doni te kita to ki mut ki jing yin jing jia ko kat kam jing tip yo ngai bo mo lumala ta hejing to won mo driver wan ka jing sa tho yong i ho hadin ka tu jing jia mi u kam bo wer yong mo lumala tang hadin ka sar wan nu incesses te dem ta sa tho to ni ka case to man ko wada jot mo te ni te da pet no yut no te kat kam ga information ro kat te to em yo jing tv mot ga yin ba police dang lai ki chmat te ni ta wo bo det yo tho tem kin ni sa ko men thang phi wa ka daw ne ja no den kat tu ki jing jia te dang ni ka sin ku nong kong wa ka nga ka mot MLA wa wan chmat ta nga jan pun nei te la de che phi de yo phi ga concern ni nga te một rei wong kamon ka hawan ni to da ka jing sa khia te ngau yai bo din ni te make sure you to very as soon as possible ya kata ko mod AP ka timeline na siya I'm not in that position man biang ko ngau ong kata ka timeline Henry nga assure pa ba to yai bo din ya kini nang wa yo to kini ki changes la ne kini ki jingkala kat ki wa yew le to perchang kat ye wala na ni wa rai ki safety yo wan